oke. Woi, berak sila kini sambako. Oh, kini. Ito ding duke ito lang. Taniyay na abang nama to ding duke to. Kore sambako la koye mo. Gora-gora ni sambako, ya mo. To ding ilako. Ito ding duke ito, lumabay ko. Palumabay ni sambako. Pertambo, ayo. Maju Pertambo. Ya, taruh motor. Sudah. Bombongan dulu. Sanibar ke Desember kape gila orko. Pada mojong la. Baru lela ko nepin. Dako pa, diatur kami dulu. Atur yo. Sawer dulu tini sambako ya namanya malurko. Ya mo. Ya mo. Dako pada mana kita diferenta. Kan panjang mesa apa? Dari pembangunan itu. Kan panjang mesa. Dako pemilih pasilian. Saya pernah memperoleh itu bikin pukaran dia. Pasilian yang lalu. Kan panjang mesa. Dako pemilih pasilian. Rotor apa lah? Memperoleh ya tuh lalu bombongan kandawe namanya Palawa terong namanya Palawa tahu. Iya. Mungkin. Betul, ya tuh lalu bombongan namanya kandawe soal payung namanya Padiro terong namanya Balian namanya Bonga namanya Podo namanya Toli namanya Samo undi Palawa tahu. Ni pamali nila ko. Bombongan, ni pamali nila ko. Para wala meron ko. Maju ko mula ko te. Para wala. Hindi ito kami lang. Dari para itu. Maju beruk te Palawa to itu. Wah, ini namanya Di Sharon Sangkong mo ini bosku. Malaya. Malaysia berkampung rokok. Buat. Donasi mana? Bawa kami blok betul. Bawa kami dah kau pedong nampak. Mulai, yakin mas itu maju bobo. Yakin mas itu maju. Jalan. Dan itu rompolo tarung dioko. Weh, panit kau ini nama Domido mirip kau. Namanya Balian. Kalau kau mirip kau nama Domido, itu nama itu mana wajar apa? Goro-goro ini sama kok.
Pada. Gagas tirong ebasku, oi tirong gagas semua ini. Oi. Apa bisa lalat mulai? Kerbau cantik semua ini pemirsa. Beberapa mga pesilaga, belum ditahu nanti nih bosku karena itu tergantung dari acara di lokasi. Kalau sudah selesai baru nanti mga pesilaga. Palagay ko natin yung talong dito ite. Atake natin na sa dolong bawi. Palit ko mga laterong gamay. Sarang kupirot ko ito mga paliling. Para perkambo. Pating dia rumah cantiknya ini. Asing aja itu atau ke Nikita Willy. Dia minta tu mana cuma peliling ke. Oh, ini terbaik. Kita sudah di lapangan. Ini abang Petung Jari nih, jangan sama-samakan kerbau dengan manusia. Lapangan Saran ini guys. Kita berada di lapangan Saran. Cek 1 2. Dako pa, dapat mi male, tayo na sa nasa tiro. Ya, bos. Marka tutunula ite tiro na tayo na sampay jote. Baterong puro, dokor kamay. Tayo pa, dako pi. Ada sembako tidak ada di Ya tuh terong di paparin-parin pumami itu saleko pasti bami itu saleko. Ya tuh bonga pasti baik itu bonga. Supaya dana sesantau ko mengaka dako. Itu saleko mana ko salimnya. Barato papiong inaw. Solo tua kebawi kamay. Tapi itu saleko. Kamu tuh.
Saleko iti, saleko na anjoon dia pandindit eh. Ako paliling dolo, dokter. Kipaliling dolo. Ano pa man dapilang mo na di skandalo. Jangan lupa di Yo, share-share Pak Malik, videonya dulu pintar lu. pemirsa. Uy. Weh, mantap po, may beraksyon. Oke deh, sembako. Weh. Weh, kita main ya sembako. Weh, kita main ya sembako. Gana mereka. Apa nata namanya turun lah. Macam. Di luar jalur bang, betul pira jadi kurang rapi. Woi, hati-hati bonga. Lepis sampah. Ini sembako, yo, ini sembako mantap. Satu kali pi. Jadi ini keliling sebanyak 3 kali pemirsa. Ini di halaman apa di lapangan Rantirada. Hahaha. Mana tujuan? Bisa pak. Lagi 1 kali. Tidak hanya lagi tidak gara-gara kamu kan mana deh itu kan deh saya kan lebih langkah lah hari ini tidak hanya lagi Bapak tidak sembako. Oke. Kenapa muka bang? Oke. Kasih rapat-rapat lagi. Kasih rapat-rapat. Wah, balian. Ini yang panjang sekali tandunya. Woi. Oke. Pegang 6 kita. Kan 6.
Iya, tak. Wah, padi mo. Buat telah dipestes dah kau dah bos. Iya, tes para saleko. Ya para saleko dah kau le. Di persilakan dulu teman. Oke. Jadi partai pertama nanti Saleko melawan Saleko. Ya terong tayo marin patasi. Yo. Tayo Bola marin nasang. patasi terong. Bola disinggi ka bang le. Uy, pupentiong-tiong ni pendende. Maju eh. Yo. Mintu bunga paluday may. Bunga paluday may. Uy. Bunga paluday may. Pasti solo-solo Ano nasang. paluday may bunga. Puno, sebelah timur. Oke. Bunga paluday may. Tayo pala na mapirang nila ko na may ngipon eh. Tayo nama Bunga berani. paluday may. Bunga. Puno, ulujok may. Oke. Balian hulaw may. Mintu Tayo bunga. marin patasi terong mo ini. Oke. Iyo ako kita mintu sa natin ite may nakisirakan ako goro-goro to ayaw panate lagu goro-goro to kung kibin waktu Limbong kalua merante tiapa sele tandung sea-sea rante panga rante pon rante sea-sea kai bamba bili di bento enan rante dare berebean nakuan na inde tedong limbong tedong mak buluada tasik karambau mak songgo bisara tedong maelo tanda karambau tangla palesunna ia pala sama kati ia tanduk bewuaran deng kabuntu tangan laga tane te tangan benari nakuan na inde tedong kada na patuleran ni tiap hari di dan bakal lateran kakak tiap hari di batu kampiolo ini lantai tantung sia-sia mitamu saapuri tempon diotokna mitamu pokadan ka nanti pangpongna Oh, sorry. Iya. todolo na potodolo laku kuat nenek nateno melau langit lungsu di kasuaganna di sanga manturino nenek natedong puturiliku ombok kali buang boba di sanga tongoratu siram panang kapasi pakuliaran persulian nalo dadi tedong sandan panna kombong kanai pantan niat tedong di orang dan langit kanai lelean nuran tedong mana tiap lagi Woi hancur tanung. daya piringgi madilangan di kadang pidoi marapuan annalao diomai nake de sambalik mai limbong melanteran tekalua tasigi melante tandung sea-sea langga molaku singgi rekke molaku sampah paraya rekke mo laku siri-siri mbadanan itu balian Mana itu balian? Nina baru ko pesi solo-solo na sangina. Paano kita memang kemana kita tuh anu. di pengambil mar mati tetero mo Iyo ay, boy kilo mulai. tintiunganan Iyo ay. Kami mau malasu. Ode. Loyo pala Lusilatan. Wah, loyo Lusilatan pemirsa. satu Jadi dimanapun kita pasti kejar. Di mana balian? Itu di sana. Mana tuh balian nama Amelo? Itu. babadian nama Amelo Oke balian. Kita mengarah ke balian. Mana balian? Ya. Oke. koe balian pitu balian na pongmelo balian na Dator Batu Hendrik Sulo balian Haji Murad balian na Mama Nalara Mama Kara balian na Mama Narama balian na Papa Anak Inul balian na Mama Ulia pitu balian mintu te pitu balian ente kumua tedong tang ditanda indo tedong tang ditanda ambe ulambe kamarurusan painan
Unangla di sanga kumua painan mak kalilendong lan nulun nasalu kalua tandung siulun nalangi ia mo digente besok barante ia mo balobo padang ia mo tedong di popa dodomawa di popa kulam bumasura ia mo tedong di popa beke sarita kue mintu tebalian unindo kalandona sangka unnambe layu kunadandan palelean unindo bunga nagau unnambe salekona pananda bisara kebendan nitinti susinda kete ditende siliona kada dene desarosok domatua bagian marulu pak kalian pak kalian semua denna siapa nakita lang lepongan tondo lan bisisna kali pangaleo denna siapa nataru kumulawanna lolo sukanda ulena tuto dilambi patiran sangkakna tontong kitma ina marulu ma panglolagan ma kalelendong susi pa inanna temintu balian sundumo lolona balian. Oke, selesai balian. Oke, sudah selesai. Singgi na balian sudah selesai. Dan kita menga. Ya to Saleko mi pamandapi-dapi mayo. Kerbau Saleko. Mali-mali may mambelang aliw kyo. Oh, Bellalio mereka sila utara. Tama na mo. Kita menuju ke utara lagi. Untuk Singgi Saleko. Setengah 11 waktu Kita akan barat. melakukan Setengah 12. persinggiran Saleko. Ya, pinggiran. Pamandapi rin mayen. Apa nanda ka kumpit yung mana lo. Ayo, au. Di kaya kami naloy na. Kami nalay na kamu te. Na mintiong kami, maricho kami le. Jualnya pak. Eh. Berana ni om? Gitu yo. Oh, Kami na. om bila pa? Kain dia mandapi. Mandapi murah. Mandapi murah. Aduh. Tak memakaran. Tunggu kita guys. Bersama ambe. Ya to balian nina, balian na papa anakara kipakalolo. Yo, nina di kuah mama anakara pasitongan na papa anakara. Oh, ini. To balian nina. Balian. Saleko. Saleko masuk. Ya, Saleko. Saleko. Ada Saleko. Kita melakukan singgi untuk kerbau Saleko. Saleko, kus Saleko. Kudul ludoke. Kutura takbah. Digente semua. Saleko. Saleko na Dr. Henry Sulo. Saleko na mama na Marulia. Sengak-sengak dek dadina ide Saleko. Lain na dek kombong garaganna. Binto yang tasak kadek to mantaranakna. Asi-asi malilin to mak dende-dendena. Saleko. Baginna tondok toraya. Katanan na lepongan bulan. Bilan na tak madarang butu. Saleko. Jolu tondok sengak. Saleko. Kada nenek. Pesalosok tomatua. Tua. Saleko. Pelambena kamanarang. Pealakna kapaisanan. Nakua kada nenek. Dan siapa di pumpa. Paraya di papalaya. Lamai telepongan tondok. Lamai tinggali pangaleo. Anna sakerang-rangan na to suhu manarang. Nasa membaka-bakaan atau pandai pali. Kumua duka. Dan na siapa na nintu batik na tutomate. Anggatan ulawan na to dilambi patiran sangkana. Lalanda lupa zamanna. Lalanda lupa sikolan. Nasi tamu kamanarangan. Nasi rompak kapasanan. Nalanga salangan-langanna. Rak dan membulean boleh. Undala tongolona sugi. Mak lalodik na eanan. Undala tongolona bangka. Unisumna kalelean. Saleko.
to lambe komi to manarang batu to pande paliu. Oke, sudah selesai Saleko, kita lanjut Lotong Boko. Kita menuju Kerbau Lotong Boko. Masih banyak sekali kerbau ini yang mau disinggi. Pokoknya semua kerbau tanda kita akan sampai selesai. Lotong Boko. Oh, Lotong Boko. Lotong Boko na Rama. Lotong Boko na Papa Namelo. Kada di Sedan Saro. Bisara ditoke tanpa dibakar. Kumua inde Lotong Boko. Nenek di Poparunde. Landolonga Lakoto Salea Riri. Kumua Lotong Boko hubunganna. Inde Lotong Boko. Den nasya upa na lamay lepongan tondok, lamay lilina kalepang leon, sa buda-budan na temna, sa membaka-baka na salea riri, sa buda-budan na alang di bandorara, sa kirangan-rangan na panito melumi, karan na paretan lubulin na, kapetinduan na banne malapu, dadiyate Lotong Boko, me lambe mangando diona landolonga bangunan banua diona di sanga kumua alang di bandorara. Oke, sudah selesai lagi Lotong Boko. Kita ke Kerbau Bonga. Khusus Bonga. Oh, pasirong na ramdang kita tabi. Iya. Dana dopa tomena male madondo. Ah, pindah pite karenurungan nakim saka-saka sih dia. Hehe. Ini kerbau tanda yang disebut dengan bunga. Sarah-sarah sih dok. Nah tampil ke kepala ada kok. Oh bunga, bunga tua. Ini bunga ulu ini guys. Oh jadi semua kerbau bunga. Ada 3 kerbau bunga ini. Inde bonga susi singgina saleko buah pantara nakara di binto entasak pangaloloan na Asia Simalili bagin na tondok toraya katanan na lepongan bulan talu bonga bonga na papa nakara bonga na papa na melo bonga na siya nenek Bima bonga tua neng mangando ne lambe diona kamala perasunga kumua den na siaupa na lamai lepungan tondo kalamai kalepang leon na diomai tar bulawan na to dilambi patiran sangkana lolosukan daurena to dilede te lontokan bisaranna kumua ken nama matua induk ken nama banu karurungan ken na kisonda teke pasi ken na pantan bali-bali na sonda nenek keupana na solon todolo kaparayanna langan bulan langan tuakna kende kallo kende parayanna ungkallo tangana langi usepa lindona bulan dadi yate bonga tua yatu pangalambena Yona kamalamberan sunga sumpu matua batu matua induk banu karulungan. Oke baik, kerbau bunga sudah selesai. Persinggiran kerbau bunga. Todi. Lanjut kerbau todi. Weh, bom tu todi. Bila uang mulai selatan apa betul? Oke. Bisa misulit tole. Ele apa? Maksudnya lagi. Mbasian itu todi. Benar telah dipati tes dah kau tu om. Biasa kap tu terong pa malaga bang siya makirim. Koe. Todi. Kita ke todi. Todi na Dr. Hendrik Sulo. Todi na Papa na Alwan. Kada di Sedang Saro.
bisara di toke tambah dewasa. Kedi tiro pemati, kedi manta gula koko. Kunua pintoe tasak totodiku, ringi mabilangan totan dan kadang pesarosok tomatua, mangando melambe, diona barangganna bilaganna, diona eana sanda makamban, diona talulolona, diona apa taunina, kumua, denna siaupa lamai tetanggana tondok, lamai te kali pangleon, nasi tamu, barangganna bilaganna, nasi rompa eana sanda makamban, tamu talulolona, lolo tau, lolo patuan, lolo tananan, kumua, mangando melambe, denna siaupa nataru kupulawanna, to dilambi patiran sangkana, didete lontokan di saranna, nasi tamu ringgi mabilangan, nasi rompa doi barapuan, anna sende te tondo, naparanmu kale pangleon, saya dapat palinanni, lagi orongi lolorangkana, lagi simbongi tak ditarunona, lana ditanam pak buntuan sugi, dirandu ke pak tanete eanan, todi mangalambe, diona eana sanda makamban, si sola ringgi marapuan, sola barangganna bilanganna. Oke, tadi Budu. selesai tadi. Weh, mantap. Pisau malaga tinggi. Wih, tuh digara le. Weh, kira langkah. Tetap di bawah kalau main. Apa mau? Pudu le. Pangkat tu sambal. Oh, pudu dah lah. Kita Budu. imbaya macam tu. Be mewakili metindak kapang. Yang mati mai wakil lah. Iya. Ya. Karena banyak pudu jadi kita ambil satu saja. Pudu. Puduna Dr. Hendrik Sulo. Si Solamintu Toro Makamban inde pudu. Kada nene. Ditawatuak sekarang lalu. Di Sea Tinggi Pananda Pisara. Lan Banua Puan Lipu Salimbano. Tongkonan na nene tanga dilino. Bagina de patang padang di pantilang. Katanan na passe harapente. Woi! Pudu. Toro Makamban. Mana para Puan. Marina ko marea ko ma penanda ko. Nakua kada nene kumua. Deni mati to apa tomba kare mati to apa osa balatana. Lenteke mutu lan lesa tanah pada. Deni mani to lapa lapa dua. Iko lan iki laporan dana lagi. Deni mani to larampo boko to lasai meloko. Anna marutadarra bosara di lurundunang pulo. Tanduku mintu pulu lana timpa lako padelean murah dan yate pun sang tinti ke aman. Weh, keamanan. Pululah bermakna itu. Ini Kue sambal. keamanan. Kita di pasalinan. singgi sambal. Tangan keko lagi paleko nama nama banua. Apa sisinya kanan ini bisa masuk tomatu sabara ko inde sambal nagua kanan ini napo sero talla ko to pontolitakan napo pembasi rusan ko tomak galang sirawan susi dukato demani katanga palambiran demani tanga di karatuna iko di pabuang di sandaran danna kedeni di kabalingna iko di pakolak itumbuirina kedeni di katumangai susimo sampakna singgina sambal. Oke, baik. Sambal. Sundu mololo na tedong sa Palembang na kanay siri-sirina sakean boko na salayona
nado dayona tangana po bentawona apa to tumampara kidaw tanganarani to kumombong bulawang kidaw dasa to pawanganan to titanan talu to tirindu batu patoko puang matua puang Yesu puang pena masalo pato yang apiton don nalan busung langit busung tanah busung saka sayana angki masak kemaini maru dinding mas soranasang sampak bati tamotondo tiba sulit tiga marakapuan ko ambil lantai tangan rondok. Oke. Iyalah ko gara-gara tongkok ki aku semangat tuh. Dan ni pogau kami jomai keluarga ki aku semangat. Mare ko mai tapa sundul ni te. Oh, mangangkai gile. Weh. Mare ko mai. Namin na lang kinalangka tante guys. Oh Jessica. Tas lomba rek, tas lomba. Tas lomba rek. Na misa-misa maramai tamatin lah. Kutunggu yang terkubay. Malu-medo ni. Kamay lang ang baba. Kutunggu yang terkubay lang dako tiki misa-misa maralalo tamatin. Kaya daado marakan hindi. Ay mana sukuman de kapuam kante. Oke, kita akan melaksanakan kegiatan mengangkai. Jadi kerbau-kerbau tanda akan di Angka Nabalian. Oh, angka Nabalian. Mintu Balian. Angka Naseko. Oke, Mintu Saleko. Mintu Saleko. Weh. Angka Nabonga. Weh. Mintu Bunga. Mintu Bunga. Angka Nabudu. Mintu Bulu. Angka Natori. Mintu Tori. Angka Nasabo. Angka Natuberenge. Ide Sakobo. Angka Natuberenge. Ide Rada. Angka Natuberenge. Lima Sewan. Pada moto. Katika sudah lang ang banwa. Wah, sudah lagi. Wah. Tata mapersilakan dulu. Wah. Isang bedela di persila tu dulu tene sampai kota. Dale. Mantap, kita ikut saja le. Oke, langsung lagi. Langsung lang kira ke Tampambong ante atau langan silakan tongkonan le, silgi komande dulu le. Mantap, ketemu lagi dengan bos Nih Sambako dari Tampambong. Oke. Hai. Iya, mantap. Oh, selatan na pura yang beku sabay tiki. Iya. Bersama ambil ini Sambako dan gor-gor tongkon. Oke. 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 Tapi foto dulu. Weh. Mabai. Wah, mantap punya Sambako miko Mino patula seng ini Sambako. Mantap, oke. Mantap. Kita kembali ke tongkonan pemirsa. Karena ini sudah selesai kegiatan di lapangan dan kita akan kembali ke tongkonan. Elo sila makisita muna na parang dulu. Dan mas sarapan siang. Saleko. Bisa kira kalangan te Saleko tama di mana maling ka. Weh. Di Morelu malaga te Saleko pa tari lawan na pemirsa. Tarik lawan terus. Dah lawan na le. Sambil mo itiyo. Bangka bagi kumande dako ni pesila le. Oh, mantap. Mana Morelu malaga te Saleko Lamel lapo mo iya. Wah, makin lapo boko ina. Sanggang ki. Ayo, saro-saro kami dia kulari pasangkon ni. Para mitengkan na terong. Nabuar ka na lang siya kondong. Iyo, di kita di ko kentaram pumupa. Ladi apa kita ni belay. Ko kita paksa mantar kambutu kan te pemirsa. Terpaksa kita mantar kambutu dari lapangan kembali ke tongkonan.
Maaf ya, si Son lagi si kolong. Ya. Wah, bisa aku toh. doang mana kolong. Wah. Wah. Kita pulang dulu. Kita kembali ke Tongkon. Now 3 days. 3 days. And we stay. Halo. Yes. Iya. Tapi layar. Tapi layar. Iya, Weh. kirim nomornya. Iya. Ijong ba ijong. Wah, itu masih padat. Weh, masa ilmu tu sali kuli. Katanya minum putih na mo kang pamilangan putih mo na. Wah. Oh. Unsur kita jadi nanti tes dipantau dulu. Info dulu pemirsa. Info dulu. Bagi-bagi info dulu. Sama host. Ya, anjay. Si mau kejaringan bersahabat. Iya ah. Masih lekian lu teh. Iya, tip layar. Kita sebentar pendakian ini. Tadi pengurunan kita kembali ke pendakian. Arda dah. Mobil berkaya. Oh, itu mau hati. Re garis teh. Wah. Tadi pakai dia mengangkat dong. Betul dong tadi yang kada ko tuh Polo mantap we balian. Ini balian terpanjang tandunya. Ana mati ke mau kami ganda. Tangki bela-bela mo. Ode. Pele langan. Beri sanduk mi angkan pangalan di pasarapan nih. Kalau kau anu. Bunda. Kami capek sekali ini pemirsa. Wah, kami pulang. Ayo ke anu. Sate Ini dong. sudah bagi-bagi popon. Iya. Sudah Sudah membagi-bagi popon. popon. Kita kembali ke Tongkonan. Wah, kita saat ini sudah kembali ke Tongkonan. Yang selanjutnya akan masih dilaksanakan kegiatan mengangkai. Iya. Tadi baru kerbau tanda yang diangkai. Dan saat ini semua kerbau keluarga akan diangkai di Tongkonan ini. Dopake. Woohoo. Oh, anak mawati pala kami. Ada. Boy ulit guys. Yes. Okay. Yan na tayo po ito is mali ko yung medyo barenge na to tangge. Kung batay pa, yung hindi pa, mitag, meron kayo orang pa. Oh mendo, ide mo mati. Uy, pa, yung hindi ko mitag, pe. Ande mo. Sana yung oto, Otu mati. Sudah sementara Otu. Mantap juga kita musik na padewan le. Sama na yan tolong ki karaoke. Iyo ah. Anu teman terkoin le, sorry le. Gara-gara mataku. Kita kembali ke halaman ini guys. Oh. Ini sudah di halaman lagi. Ini nyala dulu ketilalan jong nih. Arda dah.
Oke. Iya. Lanjut. Apa na? Mikalawi karena pala. Masa mau tuh komina mali kagang kami Ade. Wah. Emang harus sarapan ini. Wah. Harampin deh. Nah, makan dulu. Oh. Vaksin nah. Oke, dah aku pokon. Iya. Mungkin keluarga Yuk sudah hadir ini, mungkin sudah ada tamu juga yang sudah tiba, walaupun belum waktunya untuk kegiatan penerimaan tamu, tapi sebagian tamu ini sudah hadir di. Jadi informasi di perampul aku keluarga tuh dan nanti romana lagi daftar ini sahabat aku tamu di terdaftar na tanah yang kai jadi betul lepas lagi daftar laku kakek tuh tenomi supaya diangkai kurus semangat. Oh, ya lupa Om. Oh, deh. Ini yang punya sadan sedikit Om. Jadi ya temeterong deh itu bapak apa ilanda karaminan sabala dini bagikan deh. Dari pertama terong dari pertama nasri. Lagi di kandian. Oke, mantap. Dawo yung pertama nasri terong kutolnya pa kukuaya tundu keluarga sembal terong labi daftar sa bata mana diang kait. Kusanga para untuk tulak parampo. Jadi saya serahkan sama Pak Ketua. Terima kasih Pak Ketua. Yang disebut dengan Ya, mangkai. sekali lagi dimohon kepada yang punya tedong yang kecuali bonga sama balian supaya ditaruh di luar. Bekerja jangan itu paling di luar Pak. Kalau bisa semua tedong-tedong jangan lagi di halaman. Tedong dari ada, pengantri. Jadi sebelum kita makan, lamangan kayak tedong dulu. Daftar dulu. Ya sekali lagi bagi semua keluarga, anak remaja dan keluarga supaya segera melapor untuk yang membawa tedong, sama mengangkat tedong, mengangkaji. Dan mani kan disebut sana nana, seluruh untuk dapur. Ya kemudian itu kamu teman kami daftar Dami kerumuni tu panitia tu kakek ya satu-satu. Sudah makan pokon kah bos? Oh, sudah kan dah? Mantap. Ini tadi sudah makan pokon. Mantap lagi live-nya. Sudah pagi-pagi, oke. Mantap. Ini bosku ya? Iya. Nih Pak Yatim. Iya. Sama-sama bujang semua. Weh, bujang semua. Siapa tahu ada minta jodoh tuh. Iya, oke. Halo. Halo guys. Kita saat ini di Tongkonan Kandian. Kami berada di Tongkonan Kandian Saran Malimbong. dalam rangka Ya. acara upacara pemakaman kau bang kaki daftar lah kau kakek tuh sangal lo kau tahu kan deh jadi bukan yang main Akan dilaksanakan kegiatan mengangkai saat ini. Jadi semua kerbau akan dikasih penghargaan seperti angka atau berupa angka, ada berupa pokon dan daging babi. Yang bapak parang persido, mangkam kusirakan lah pagkatyo po de par pokada sido. Tak kilala na. Yang mana sa takumwa sa lagar kapuluk. Mala ko tabi na la ko pitu kano koran. Yan na dibagi dia ko te ang katerong siya dukulan. Tabi mi de tama ko di. Te pitu kano koran.
Utolnya pa yang kebitu kan orang yang dibagi tekan dalam kade di tanah. Udah semangat. Besat pokon dia palu rekon. Dempa Halo. atas kesepakatan bersama. Jadi tak ada di pemali dulu tekan deh bos sambayang kia dulu. Jadi mas sambayang kia dulu teman apa jalan itu lalan dalan kuruna semangat. Dua ini karena ini sekaligus dua makan. Sama yang bermajas gereja. Akan dilaksanakan dulu kegiatan. Ada ibu penjaga sarang. Kayak akan dilaksanakan dulu dua. Ini sekalian dua makan. Teman-teman ko siya si Wilson Nasang na pamatoto siya napastak ito tumampatan tuminto anak ampo na Nenay Marilia pastak ikan di siya way jo tinayota apa dolo na tapasan kalam makatang kaneta di pala kumasin na lang ko ibu pendeta Sara sampai Pairi Esteha na ang takilan ko pasambayanan dengan kasih musiknya. Terima kasih Majelis Gereja. Abe, laku kita solanas, bayi belo ke narapak satu, aku resumang ete patungguan napuang, amas samaya, patungguan diri puang, namang kamarampak di patengka te sarak na kamu tedok siya di patar lupa, la tontong piala atau patungguan dujo may kaleni. Siya kamanarangan na pagkaneto matuan kito lang pateng kay tesara si Daruna. Dikuhaan na sa melo-melo na tengka na tesara. Tontong kami rampo mati kalemi, kumuami patudo kami, siya ngaday kami, situro ito nakalok na tenambi. Anaya tesara di patengka, manasalamin da di misa kami nomban, siya lang te inan tongkonan kandian dinimpateng kasara. Inan lamingin pasong rongko, lakominto keluarga, siya lakominto kami kumpatengkay. Napasak ka keluarga puang, si tepe na te sarak makam mutedong, siya ya temekan de saway laki pasikalama batang kaleki, ni pasak ke mira puang, kipo matoto i umpataro te sarak. Tontong pemimpalempang ni pak pasak ke, ya temiminto anak ampo siya minto keluarga, siya tetong tumang komposar italikan besaway laki tarima. Di sorong mati kalemi si taru nasarak siya katuang ki awayate. Lansangan na puang Yesu kimat sambaya. Amin. Resumangat salam. Ya, terima kasih Pak Ibu Pendeta. Baik. Jadilah dibagi dulu sebelum kita makan siang. Ya. Iyo Tadi bisa mereka mundur dulu. Tar tutur rapat leno. Biar tutur rapat. Ya, minta tolong ke daerah Bapak Mekesia, minta tolong siap sini untuk membantu Pak Dirjen dulu. Ya sudah ditawai dulu. Dari Palopo. Nebariru, anaknya Nebarwa. Pendeta. Pangangkay. Ya, ya ini kami tembakan di tirai. Iya lah kalau tomang udah jomai tangge. Nintu pasaranan ne male ne bali. Jadi kamu maju deh. Itu kan okoran ne male ne bali. Aji, bawa topi dulu sini Aji. Angka na Ibu Pendeta. Ibu Pendeta sadar. Angka na Ibu Pendeta Saramantong. Angka na Pacama.
Narakita tu Ibu Pendeta Mantong. Angka Nalura. Angka na Kapolsek. Pero mi pergi. Yo, de como mani mangura di pado de matuan nasa bahaya pe pada undi como nengkapsa. Yo. Angkanya keluarga Alia Jakarta. Alia coba tiga anak teh. Angka terong mengenai cinta. Baranan itu. Oh daya bang. Angka nane Egar. Terong nane Egar. Angka terong nane Yuda. Angka terong nane Selwin. Selwin perkenan nih. Angka terong nane Ernest. Ya. Angka terong nane keluarga Elma Rada. Angka terong nane keluarga Sembri. Angka terong nane Dirta. Angka terong nane keluarga Cindy. Tonangka. Jo. Oh iya. Angka terong nane keluarga Isa. Tokarau. Angka terong nane Nini. Perbatasan. Nini. Angka terong nane Pocuni. Pocumi, Bunculala. Ya. Angka terong nane Regina. Mana nih tuh kakek? Dari kakek itu deh. Ya kita apa nih? Anu, pendek itu. Panjaban kan ini olona kakek jongo. Sampai nih Bahasa nih. Angka terong nane Julian Jakarta. Mama Anita. Aku lontong tangan itu. Ya. Angka terong nane Erik. Erik teh. Ini Julian banyak ketinggian itu. Angka terong nane Ada. Palawa. Angka terong nane keluarga Nemawar. Palawa.
Angka terong na Melona. Lontang na pumilon na Jo. Tondon. Daging ini belum ada nak. Basi kakek maroi. Angka terong na Papa Puan. Papa pun tonan kay. Angka terong na Papa Puan. Angka terong na Malino. Malino papayo. Angka terong na papayo hindi. Hindi paminto yan nila lang ni. Papayo. Papayo. Ini dibinte. Bindi pong ina saya. Sonda itu belum Basay mo nih. Angka terong na Atto. Atto, Angka terong na Atto hindi. Ocho. Angka terong na Pungines. Basay ke. Angka terong na Antok Pasulu. Dokter. Tangan itu. Angka terong na Peri Latana. Paninan ke. Angka terong na Papadirga. Papadir ka to keruk. Sonday jelun na te. Angka terong na Netein. Angka terong na Netein. Jo tetangge, tirwami jo tetangge nang tetangge jo. Angka terong na Neos. Papa Adi. Mari oras marin share kan admin we. Basay. Kita menunggu ini Tante. Angka terong na Netris. 3,000. Bagaimana kabar semoga Angka terong na Kevin. sehat semua. 3,000. Tante di sana. Angka terong na Ros Pongsitanan. Angka terong na Mama Pro. Ganti. Mama Flow. Angka terong na Neseto. 3,000. Ya kamu contoh terite nih alam nih. Ako pa. Tenang ana tomate. Angka terong na Mama Teri. Dua. Ano na mamani tanin na to. Angka terong na Mama Marcel. Halo. Halo. Itu. Masuk di TV itu. Ganti nama. Bye. Nadado mo balik ke. Ang tanah sensor ke daftar terong lantai. Basay ka. Oke lanjut. Angka terong na Nenek Nakara. Angka terong na Nerena. Badan ni tenan Nerena. Basay. Angka terong na keluarga Medina. Yo siya pong nigan.
Angka terong na Paparesa. Paparesa. Bendi Buminas kay Paparesa. Angka terong na Tanta Daria. Mama apa tuh? Angka terong na Tini. Mama Alon. Kambina bang mabenjo. Tomang kambina. Yo. Angka terong na Bembri. Papa. Tomang kambina jo. Dedo. Oh, bendi derako. Leo, kambina di sana. Yo. Tenang bahasa Miroko. Angka terong na General Aceh. Apa? Tayo panalambi kapang. Manya siya mama anu. Dire. Angka terong na Ali. Murad Hussein. Bendi Bang Reno. Tidak Remo, jangan Remo. Tirong na yun jo. Tirong na yung ben ha. Iyo. Angka terong na Pengolan. Kandian. Ya. Angka terong na Nekeke. Yang bukan itu. Bahasa menjadi si taruh atau urutan munina pakai. Menasang nani tu kain. Apa? Ya demo. Kain apa itu? Tunggu sama siya. Ya apa? Biasa. Ya aduh di rumah tu. Kuan yang nak tomate. Iyo angka terong na Nesiti yo manito nangkap. Dubay ajo terong. Nesa ini aku sabo. Iyo. Mubes esedan, mubes ka tomang kami. Iya, jono. Yang paling pasti Tereni bang ni. Angka terong na Papatino. Jakarta. Detail ya. Iyo, kita pindah nih. Angka terong na Ronald Sapan. Angka terong na Pong Jorgen Tanlulipu. Lulang pada toro tuh. Angka terong na Pong Jawi Sapan. Dia kami ke pamali ye. Malas suki. Jadi penjelaman ini. Angka terong na Pong Erlan Sapan. Angka terong na Negige. Negige Herlanda. Angka tode terong na Dokter Eta. Jorama. Jorama tuh. Dokter Renda. Angka terong na Pengalpa. Batu kenak. Weh. Angka terong na Papa Arung Tanlulipu. Iya, paparong. Angka terong na Papa Andri kanan. Angka terong na Mama Akiman almarhum. Angka terong na Papa Diana. Angka terong na Papa Yono Palawa. Angka terong na Neulia.
Angka terong na papare. Angka terong na papane. Nico. Papa Niko, Palawa. Papa Niko. Angka terong na Cakra Batu Kiana. Ini apa? Angka terong na Papa Yuyu. 30.000. 1, 2, 3, 4. Apa amra? Mama Anita din mo dong. Din ko pa hindi tingnan po nang kamu pia dako pa na di alam polo. Angka terong na Mama Lendi. Mangka. Sunday yon te marakute sarang na. Kalau itu main tepi. Ojo anu. Jotas. Angka terong na Neita. Ya, bisa Pak. Bisa Pak Jondri. Iya tamelan kan aku anak tomate. Angka terong na Mama Ulia. Angka terong na Papakara. Angka terong na Dr. Hendrik Sulo. Dokter Hendrik kita mate. Berita mate pojok sekali mu. Angka terong na Papa Melona. Rama pa. Angka terong na Rama. Yan na din patani diyan kay ni pokale ni Madon. Iyo. Sebelum neraka kalau pepato to kan jauh itu saron. Jadi kupangalay pasido yan na ditambay dago tu pitu kan orang pantang tamu ko di sawata kita ngai ban ni madok ko. Jadi yan na disabu sangan na dako kumwa kan korannya to den ko nita mangalay. Tabet. Usaha pa kamu to mengerti ko ni muncul ke di pokali sangan ni. Mate pokok nang kasawan itu banyak. Me pergi itu patokan. Sangkotong menguliu 611 bahkan ini madok kok. Ini mana mengalai? Ini saya oke.
Lino Rana Palipan. Pakai Joy Miss itu deh. Iya, Tabe, alam na ya. Pasangan ito. Angkana Tangge. Sila-sila ba anak ko? Angkana Kalimpong. Sampai lalukan na to. Iya. Na kopi nang ditula na kanila. Iya. Dinya ko. Angkana Napagki na ko. Palawa. Apa Saron? Ya. Kurang pa dito na misa. Angkana Palawa Poseno. Angkana Morante. Yo, kana. Iya ako din, may panyalan ni din, may bagian ni sa bagian pangalan. Yo, tadi pasaran nanti. Yo. Inan, ini. Ete kamu tuhay sa ako, may patama may tukade. Ini nasa tumatua para dia ano eh. Sa mga kumain, at din siya kami pagi. Yo, mento ko man tomate, mi madomi, goya. Inam para. Iya, masuk istrinya kan. Itu majelis kira jadi mau ketahuan asal apa? Itu mau madomi mau. Tahu nama istrinya? Tadi nanti ya. Aku tahu benar istri dan jalan-jalan nabi dah. Bisa pertama dan jalan apa ya? Era, rekor orang. Ini parampol ako kita ginagawa itong bawatero. Iya to lolotong boko salita di pasulinay. Bawai gete hindo banua. Salita lotong boko di pasulay. Ya tekang sakong mo di sokong mado kalau dayalan ini moka. Tayo boleh di bawah kong tawami ay. Iyo yang dibawa kagak may banuan dito pagyaran sa sistem do ni bit ni kagak. Iyo kakek. Bentuknya sebagai penghargaan laku kamu tulis itu. Bisa siapa kemana servis? Ya, oh kakek. Kakek. Aji kita mau melayani tim pembuahan. Bobo nanti yang apa ya? Sound systemnya. Woi aku barang ini masing-masing anak tomate nih solo mereka. Di masa lantak nih kutiro ya aku. Masing-masing ada itu lantak anak tomate. Bobo nih petas suri ramai tekan to ini. Hindi ako. Tahu lo tuh. Ile. Desember katawa miti. Demo le. Demo Mantap. Oke, Pak. Menyala. Ini sudah Hindi ito sa system de bobo para na panuhon na tayo petas ba? Nakatutubay na lang nila yan. Mangira tahu. Ay, pare na mapira ito ni ko ni. saya beli nama perangi. Saudara gue tuh. Nah, nama perangi tahu. Keren semangat. Oke, kurang semangat. Sukses. Iya, terima kasih. Ini semua amponya si Lu. Iya. Ya, bobo ini sa system pa bobo na. Oh. Iya.
Ya teh kamu lau boko mi mado mi bawa mi bongo. Karena kan dia tahu. Mangka mereka masa baik kakek. Mangka mau entah di tereng itu apa mau jadi. Kita ada mungkin. Apa Iya ya? di tarap pula ko kita tunggu may lapangan sehingga teh halaman. Den HP to bang ayam din nung kabudwi ni pasulay. Oh, enter komita di FM ya. Bibig na. Ya, yang mau minum markisa yang enak datang di lantang tamu. Lantang penerimaan tamu. Ada yang free di sini. Free ambil tapi bayar. Tukar pakai duit. Ya. Seluruh keluarga yang mau minum dingin-dingin. Oh, ini Kak. Ini. Kualitas nomor 1 dari Beraja Utara ada di depan lantang tamu. Weh, mantap. Bukan dulu. Ambilnya beli. Lep-lep kan main. Iya, mantap. Pakai duit. Weh, kita saat ini di lantangnya Ibu Isma, guys. Iya. Ya, mantap. Weh, ada surprise dari Ibu sini, guys. Dingin, enak. Yang dingin dulu ya. Bagaimana? Oh, sudah dapat bagian semua. Oke. Mantap. Oke, mantap. Weh, luar biasa. Melona. Jangan lupa dibeli. Iya, jangan lupa dibeli. Saat ini masih gratis. Iya. Iya Pak, iya. Udah pakai. Oke, Om. Media semakan deh. Iya. Ini mainan sakom nih. Apa? Semua naik makan dah. Makan sini. Ayo langsung aja. Dia mau Pak. Langsung aja, langsung. Bos, naik dulu. Saat ini kita makan di lantangnya Ibu Isma ya. Pemirsa. Jamuan makan siang. Wow. Di balik rejikan lah. Tutup pelonten deh. Capek. Ya. Jadi dua daerah kommersial. Masih yang apa lagi? Oke, kita istirahat dulu makan siang ya pemirsa. Kita lanjut nanti kalau masih ada kegiatan. Baik, terima kasih dan